Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje Plural podcasta. Gost ovog izdanja je Edin Livadić, saradnik Fondacije za medije i aktivizam Plural BiH i IT stručnjak za konkretno cyber sigurnost. Edine, bit ćemo na ti i dobrodošao u ovaj podcast. Bolje te našao, Adi se hvala na pozivu i drago mi je da imam priliku danas da govorim o ovoj temi. Povod za ovu temu i generalno snimanje ovog podcasta je tvoja građanska inicijativa, odnosno tvoje zanimanje za temu cyber sigurnosti iz nekog šireg društvenog aspekta koji traje već 3 godine od kako si se vratio iz dijaspore, konkretno iz Njemačke. I evo danas je 10 dana od kako si i uputio, 10 radnih dana od kako si uputio inicijativu prema Skupštini Brčkog distrikta, predsjedniku Skupštine Damiru Bulčeviću, poslanicima u Skupštini i o čemu je konkretno riječ u toj inicijativi. Za početak da upoznamo gledaoce ukratko o ovoj temi, pa ćemo napraviti neku retrospekciju kasnije. Pa je ovako, drago mi je što imam priliku i na ovaj način da nešto više kažem o toj inicijativi, s obzirom da je to o tome bilo riječi već na tvom portalu i da sam ja putem svojih društvenih mreža objavljivao određene informacije vezano za taj cijeli proces. Dakle, radi se o upućivanju građanske inicijative za otvaranje javne diskusije o temi digitalne sigurnosti na prostoru Brčkog distrikta u svim društvenim segmentima. Moj motiv i glavni podstrekač za takvu vrstu postupka i čina jeste zapravo spoznaja da digitalni prostor u Brčkom distriktu je izložen, makar za ovo vremena koliko sam ja ovdje fizički prisutan, izuzetno velikim rizicima s obzirom na globalne opasnosti koje prijeti digitalnom prostoru, s obzirom na sva dešavanja u sferi cyber sigurnosti, na sve dokaze o uspješnosti cyber napada, na njihov kompleksitet, na zapravo sve ono što može na negativan način utjecati na digitalni prostor, na naše podatke, na kompletno naš rad sa digitalnim tehnologijama. Tako da misleći i zaključujući zapravo i spoznavajući da kod nas u Brčkom distriktu nažalost određeni indikatori jasno ukazuju na to da situacija nije čak ni blizu onog zadovoljavajućeg nivoa na kojem bi trebalo da bude. Ja sam prepoznao potrebu da na određen način, a evo to sam uradio putem obraćanja institucijama, pokrenem jednostavno tu inicijativu koja bi za jedan stol trebala da dovede sve one koji su odgovorni za ovu tematiku na lokalnom nivou, stručnu zajednicu i sve one koji bi imali nešto da kažu, koji su dio ove javnosti brčanske zajednice i koji bi mogli da doprinesu, da ta tema dobije na važnosti, da zapravo ona bude aktuelna, da se o njoj razgovara i da vidimo koji su to problemi, da ih pokušamo detektovati i kakva su rješenja za budućnost, jer se nalazimo pred izuzetno izazovnim dobom i s obzirom na tu činjenicu, eto ja sam učinio konkretan korak. Evo, prije godinu dana vi ste imali sastanak sa predsjednikom Skupštine Damirom Bulčevićem i prije nekoliko dana, tako reći jučer, ste imali sastanak sa šeficom stručne službe u Skupštini i kako su protekli ti razgovori? Da li postoji zainteresovanost konkretno Skupštine kao institucije da uđe u javnu diskusiju i da se na neki način ta tema cyber sigurnosti otvori i otvori šira diskusija u suštini? Pa kad ste spominjali konkretno moj susret sa predsjednikom Skupštine, gospodinom Bulčevićem, on do sada nije izrodio nekakvim konkretnim rezultatima, međutim jučerašnji susret je ipak pokazao da u našim institucijama postoji interesovanje, postoje konkretni
konkretne osobe koje prepoznaju zapravo tu temu kao izuzetno ozbiljnu, kao izuzetno aktuelnu i koji su spremni zapravo da rade na popravljanju situacije u toj oblasti, na podizanju nivoa sigurnosti za sve građane u institucijama. Tako da mogu reći da je jučerašnji susret ili sastanak radni protekao u izuzetno korisnom nekakvom pogledu, i mislim da će naredni period stvarno pokazati da zapravo naše institucije polako već počinju da shvataju i da prepoznaju aktuelni moment i ove opasnosti o kojima je riječ. Da bi građani i gledaoci bolje shvatili vaš profesionalni put i vaše obrazovanje, odnosno stručnost za govor o ovoj temi i za javnu diskusiju, možda je dobro da kažemo i nekoliko rečenica o vašem životu u inostranstvu, konkretno u Njemačkoj. Vi ste tokom rata izbjegli u dijasporu, gdje ste nastavili život, gdje ste završili fakultet, konkretno informatiku, i gdje ste ušli u privatni biznis i počeli se baviti konkretno temom cyber sigurnosti. Možete li ispričati nešto više o tom vašem profesionalnom putu i životu u Njemačkoj? Pa kao što si upravo, rekli smo da ćemo biti na ti, kao što si upravo naveo, ja sam slijedom tih ratnih događanja, dakle, nastavio živjeti, zapravo izbjegao u Njemačku i nastavio živjeti tamo, završavajući svoje obrazovanje, stičući diplomu, dakle, diplomiranog informatičara, nakon čega sam izvjestan broj godina prvo proveo u praktičnom radu, dakle u stvarnoj onoj praksi, u oblasti informatike, a onda sam išao putem specijalizacije, dakle, i zanimajući se za oblast cyber sigurnosti, tim putem gradio ili nadograđivao svoje znanje, svoje sticao radno iskustvo, i u određenom momentu sam prepoznao, dakle, da postoje okolnosti i da postoje faktori koji govore da bi bilo poželjno i preporučljivo krenuti možda i u samostalnim, dakle, baviti se samostalnom djelatnošću, tako da sam se okušao i u tom dijelu. I onda naravno slijedom nekih privatnih okolnosti koje su me navele da za izvjesno vrijeme ostanem za stalno boraviti ovdje u Brčkom, donosim odluku da se vratim i da zapravo tu svoju ekspertizu i to svoje stečeno znanje, ta svoja iskustva ponudim našoj lokalnoj zajednici putem uspostavljanja poslovnog subjekta, osnivanja firme u oblasti cyber sigurnosti, koja evo već 3. godinu opstaje uprkos izuzetno izazovnim vremenima i jako opstruktivnom tržištu za ovakvu vrstu djelatnosti. Međutim, evo ja ostajem pri svojoj odluci, dakle da lokalnoj zajednici pa i šire, dakle stavim na raspolaganje svoje resurse, svoje kapacitete, da bi jednostavno zajednički imali svi koristi od toga i da bi se na adekvatan način uspjeli koliko je to moguće zaštititi od svega onoga što nam prijeti u digitalnom prostoru. Nama su inače puna usta dijaspore i pomoći koja dolazi iz dijaspore i stalno pozivamo ljude iz dijaspore da se i vrate, da ulažu u Brčko distrikt. Međutim, evo, nažalost, ja lično moram konstatovati da ti nisi dobio dovoljnu podršku za svoje ulaganje, investiranje. Mogu i posvjedočiti lično jer se poznajemo i da vodiš jednu tešku borbu u ove 3 godine koliko tvoja firma ovdje u Brčkom distriktu već djeluje. Šta si sve pokušavao, pored tog što javno govoriš, pored tog što pišeš, evo i kolumne za portal Plural, šta si sve pokušavao i kome si se sve obraćao u ove 3 godine i na kakve odgovore i konkretne stvari si nailazio kod naših ovdje zvaničnika i generalno ljudi? Pa, što se tiče ovog vremena mog boravka ovdje, aktivnog boravka u Brčkom i rada moje firme i inicijativa koje sam, dakle, paralelno sa svojim javnim nastupima ili radom u tom nekakvom pisanju, možemo malo ovdje prekinuti ovo.
Samo nastavi odgovor, ponovi odgovor. Da ponovim odgovor. Pa ovako, što se tiče tog mog rada aktivnog ovdje na proklamovanju dakle, ove teme, cyber sigurnosti, na njenom širenju, na njenom praktično etabliranju ovdje u našem društvu, ja sam imao ideje koje su onda prelazile u konkretne inicijative kojima sam se obraćao institucijama našim ili dijelovima institucija kojima je bio zapravo za cilj da u određenim segmentima društva podignu nivo cyber bezbjednosti na jedan viši nivo kroz konkretne projekte, kroz konkretne ideje, realizaciju tih ideja i projekata koje su naravno imale onda za cilj dakle, da budemo jedno sigurnije društvo i da ostvarimo jedan viši nivo zaštite. Međutim, nažalost, moram konstatovati da te ideje očigledno nisu u datom momentu bile dovoljno ozbiljno shvaćene ili možda nisu bile prepoznate u datom momentu kao dovoljno atraktivne ili važne. Tako da ja mogu konstatovati zapravo da za ove 3 godine, nepune 3 godine, niti od jedne institucije nisam imao bilo kakvu direktnu podršku, niti bilo kakav signal da je institucija kojoj sam se obratio otvorena za saradnju ili spremna da po pitanju konkretne inicijative na neki način nešto konkretno i uradi. I generalno, kada pričamo o našem statusu i stanju u ovoj oblasti, koliko smo mi zapravo u Brčkom distriktu i Bosni i Hercegovini sigurni i kakva je svijest građana i institucija u odnosu na, recimo, Njemačku u kojoj ste živjeli i odakle nosite neko iskustvo? Što se tiče stanja ili statusa našeg društva i segmenata koje ga čine i teme cyber sigurnosti, uopšten zaključak i uopšteno mišljenje, dakle stručne zajednice, da mi ne zadovoljavamo čak možda ni onaj neki osnovni nivo koji bi bio potreban da bi donekle bili zaštićeni u ovom izuzetno izazovnom svijetu u kojem se nalazimo i koji pred nas stavlja izuzetno ozbiljne zadatke na koji mi, nažalost, evo to pokazuju dakle, i svi ti uspješni napadi, incidenti koji smo imali u prošlosti, koji su zabilježeni, evo recimo konkretno u institucijama Republike Srpske, imali smo zabilježene uspješne napade. Dešavalo se u skorijoj prošlosti da se takvi incidenti bilježe ovdje u Brčkom. Nažalost, javnost vjerovatno nije bila dovoljno zainteresovana da više o tome govori, tako da to malo padne u zaborav. Dakle, problemi sa kojima se susrećemo, nažalost, ne bivaju dovoljno često, dovoljno intenzivno tretirani kroz institucije, ne budu dovoljno tretirani isto tako u medijima, ne skreće se dovoljno pažnja na njih, zapravo na njihove uzroke. Možda da na posljedice, ali na uzroke ne, koji zapravo leže u jako niskoj svijesti ovog društva kada je u pitanju razumijevanje, shvatanje i prihvatanje ove teme kao nečega što je sastavni dio jedne opšte slike o sigurnosti jednog društva. Dakle, cyber sigurnost nije nešto što bi trebalo da bude apstraktno, nije nešto što je dijelom nečega što je nemoguće dodirnuti, osjetiti, doživjeti, nego je to zapravo naša realnost. Dakle, to je nešto što se svakome od nas može desiti u momentu kad se najmanje nadamo, a što može, nažalost, imati takve konsekvence i posljedice koje mogu biti dalekosežne, dugoročne i koje nam mogu na više načina nanijeti štetu i učiniti da budemo zapravo ona oštećena strana. Tako da naše društvo nedovoljno brine o tome, naše društvo nažalost nedovoljno posvećuje tome pažnju. Konkretno nivo stanja ili nivo svijesti u jednom dijelu društva ili u jednoj instituciji, u jednom segmentu društva moguće sa sigurnošću zapravo
moguće za sigurnošću iznijeti samo ukoliko imate konkretne pokazatelje, dakle koliko imate parametre koji ukazuju na to, a to su zapravo ovi sigurnosni auditi, to su penetracioni, takozvani penetracioni testovi, kako se to kaže u stručnom žargonu, koji zapravo onda potvrđuju, dakle konkretno daju jasnu sliku o tome u kakvom stanju se nalazi infrastruktura, sistemi, na kom nivou je nivo zaštite, gdje šta treba popraviti i tako dalje. I posebno važno, dakle, poseban faktor koji igra ulogu, dakle, u ovakvoj slici kakvu imamo u našoj državi, pa i ovdje na lokalnom nivou, jeste nedostatak strategija. Dakle, to su ti sistematski alati, da tako kažem, kojima zapravo onda se određuju se mjere uspostavljanja nivoa sigurnosti i prema tome onda se određuju mjere, dakle, zaštite. Bez takvih strategija, bez jednog potpunog okvirnog, bez jedne vizije, bez jednog okvirnog, da kažem, oblika pristupanju toj temi, mi nikad nećemo moći napredovati i nećemo moći postići boljitak u ovom dijelu. Što se tiče cyber sigurnosti, ona je jedna od bitnijih geopolitičkih tema i upravo zato je brigadni general NATO-a u posljednje vrijeme 2 puta, čini mi se, posjetio Brčko distrikt kao jedan od ključnih tačaka u Bosni i Hercegovini i našim zvaničnicima i nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti skrenuo pažnju da je to veoma bitna tema i da se mora raditi na poboljšanju cyber sigurnosti. Međutim, nakon što ste se obratili gradonačelniku Brčkog distrikta Siniši Miliću nakon tih posjeta brigadnog generala NATO-a, dobili ste jedan odgovor s kojim niste bili zadovoljni i koji je za vas bio u suštini razočaravajući. Ja bih se samo kratko još vratio na ovo prethodno pitanje. Izostavio sam u kontekstu, dakle, ovog tvog pitanja, Adice, vezano za nivo svijesti u našem društvu u poređenju, evo recimo konkretno sa Njemačkom, naglasiti zapravo koliko je ta tema sama po sebi kompleksna inače, koliko ona zahtijeva jedno široko društveno, dakle, zanimanje svih potrebnih faktora, da recimo u Njemačkoj imate isto tako jako u jednom segmentu recimo društva imate jedan jako veliki otpor, imate jedno jako teže razumijevanje te teme nego što su druge informatičke oblasti, tako da je u principu sama tema na globalnom planu problematična u tom nekom segmentu razumijevanja, doživljavanja njenom, možda zbog toga što čovjek po svojoj psihologiji je reaktivno biće i obično reaguje na određene događaje, a jako rijetko radi nešto na prevenciji i radi nešto na preduhitravanju nekakvih posljedica. Pa se to onda može tako prenijeti isto i u ovaj segment cyber sigurnosti gdje onda obično imamo reakcije na te takozvane hakerske napade, a kada je u pitanju prevencija, kada su u pitanju načini ili mogućnosti koje nam se nude, koje nam se stavljaju na raspolaganje, onda smo slijepi, praktično i gluhi prema tome. Ne primjećujemo da zapravo postoje mogućnosti da se zaštitimo, da postoje alternative zapravo tim stanjima kao što su uspješni sajberski napadi. A sada bih se vratio na to pitanje vezano za posjetu brigadnog generala Brčkom u posljednjih, ja mislim, 6 ili 7 mjeseci, da je u 2 navrata da su zabilježene njegove posjete ovdje i da je on u toku tih svojih posjeta sa našim zvaničnicima ili predstavnicima institucija jako jasno, makar tako mediji to prenose, jako jasno i čak u fokus svojih razgovora ili iznošenja tematike koje on smatra za važnom, stavio temu cyber sigurnosti, zasigurno ne bez razloga, s obzirom da je ona inače na globalnom planu nešto što je među top temama i koja zauzima jako veliko interesovanje što medija, što institucija, što društava u naprednom svijetu, tako da vjerujem da je on prepoznao znakove našeg stanja ili prepoznao je te neke činjenice koje govore da mi vjerovatno nismo na onom zadovoljavajućem nivou i zbog toga imao vjerovatno potrebu da to stavi u fokus i da
možda i upozori ljude koji su ovdje na odgovornim funkcijama da treba da posvijete više toj temi pažnje. A s tim u vezi i kompletno što se tiče mog angažmana vezano za njega, ja sam između ostalog pokušavao dakle, da čovjeku za kojeg smatram da je osoba koja ima nekako najodgovorniju funkciju, koja bi trebala da vodi brigu o svima nama i o svim problematičnim segmentima ovog društva, pokušavao da se obratim direktnim putem, u stvari putem protokola, onako službeno i formalno kako to i dolikuje. Međutim, na 2 moja dopisa i na 2 moje inicijative da održimo zajednički sastanak i razgovaramo o toj temi i da pokušam jednostavno iz ugla stručnjaka prenijeti svoja zapažanja i ukazati na ono što vidim kao problematično. Ja, nažalost, nisam dobio priliku da budem primljen i da se udovolji mojim zahtjevima, nego sam, nažalost, dobio, evo, mogu vam pokazati, ovdje imam, donio sam kao jednu vrstu dokaza. Dakle, dobio sam jedan službeni dopis koji je na moje čuđenje i iznenađenje došao na jedan izuzetno onako neprofesionalan, mogu reći, način, jer mi je dostavljen zapravo ne kao ne u pismu, ne u nekoj službenoj formalnom obliku, nego jednostavno kao komad papira ovako od strane meni nepoznate osobe i ubačen je u poštansko sanduče. Što za mene lično ne priliči pravilima kancelarijskog poslovanja, jer sam ja svoje, naravno, dopise upućivao na najslužbeniji mogući način i poštujući protokole institucije. Tako kažem da me iznenadilo ovaj način dostave dokumenta. Ja bih ovdje samo kratko se referirao na ono što je gradonačelnik spomenuo u svom pismu, što zapravo ukazuje dakle, na to da možda ja od strane institucija ili ta moja inicijativa i nema neku određenu težinu da bi ona jednostavno onda urodila zajedničkim susretom i da bi se trebalo eventualno možda razgovarati s nekim koji je dio stručne zajednice o tome. Pa ću vam pročitati ovako, dakle ovo je pismo, u stvari dopis službenih gradonačelnika sa odgovorom na dopis jačanje kapaciteta i zaštita interesa Brčkog distrikta BiH, pa ću u ovom dijelu koji bi, mislim, za gledalce bio najinteresantniji pročitati, dakle ovaj dio gdje gradonačelnik kaže, citiram, u tom tekstu želimo istaći da vlada Brčkog distrikta BiH kontinuirano i sistemski radi na jačanju svojih kapaciteta, naročito u oblasti unapređenja informaciono-komunikacijskih i sigurnosnih sistema, kao i ukupne digitalne infrastrukture. Trenutno su u toku pripreme za nadogradnju postojećih sigurnosnih rješenja i infrastrukturnih kapaciteta, koje će biti realizovane u skladu sa važećim propisima kroz postupke javnih nabavki. Ovim putem vas pozivamo da, ukoliko za to postoji interes, svoje stručne i poslovne kapacitete stavite na raspolaganje kroz učešće u navedenim postupcima, te da na taj način u okviru zakonom propisanih procedura eventualno doprinesete unapređenju ove oblasti u Brčkom distriktu. Dakle, ja smatram da ovdje nema ništa sporno, ovo je sasvim legitiman i legalan dokument koji ukazuje na to da po mom mišljenju gradonačelnik vjerovatno nije možda dovoljno ozbiljno shvatio moju inicijativu ili ono što ja imam da kažem, tako da ovdje se može vidjeti kroz ovaj tekst da sam ja upućen da svoje resurse i kapacitete, ukoliko sam zainteresovan, da doprinesem podizanju od te vrste bezbjednosti u našoj lokalnoj zajednici, da to učinim kroz procese javne nabavke. Međutim, ja sam mišljenja da je to samo jedan od puteva koji bi ja imao mogućnost da iskoristim ovdje u ovom gradu. Međutim, smatram isto tako da situacija u kojoj se nalazi naša digitalna infrastruktura, mogu to i potvrditi, dakle, što sam već i činio objavljivanjem tehničkog aneksa, dokumenta tehničkog aneksa koji je u datom momentu objavljivanja detektovao 3 jako opasne i rizične tačke koje ukazuju na
jednu jako opasno stanje u kojem se nalazi digitalna infrastruktura, konkretno web platforma bdcentral.net, koja služi vladi, dakle za tu javnu stvar, dio je javne uprave i dio je elektronskog sistema i služi za komunikaciju sa građanima. Mislim da takvi momenti zapravo zaslužuju da stručna zajednica dobije priliku da se o tome izjasni, da ukaže na to na najvišem mogućem nivou, a to je u tom momentu, dakle, za mene bio gradonačelnik i ta njegova funkcija koji bi morao, dakle, da bude upoznat i da mu se ukaže na takve stvari, ukoliko već naše institucije i sam gradonačelnik, kao što je napisao, kaže da radi se na tome i da mislim da ne bi trebalo tu ni stručnu zajednicu zaobilaziti, niti je ignorisati, kao ni njene inicijative. Ja bih rekao da se tu očito radi i o nekoj podijeljenosti unutar same stručne zajednice, konkretno ovdje kada je riječ o IT sektoru, što se može vidjeti i u ostalim društvenim segmentima na području Brčkog distrikta i postoje određena neslaganja između stručnjaka u vašoj oblasti i očito da ljudi koji dolaze iz privatnog sektora i koji nisu bliski političkim strukturama možda nisu ni poželjni za takve vidove razgovora sa predstavnicima vlasti. Da li ste to osjetili možda? Ja bih se s tobom složio u toj konstataciji. Ja bih mogao sa punim pravom i odgovorno tvrditi da sam ja možda ponajbolji primjer, ili moj slučaj je ponajbolji primjer upravo tog takvog odnosa na institucionalnom nivou. Dakle, ukoliko je neko mimo infrastrukture, mimo dijela u principu vladajućeg aparata, da on zapravo jako teško, možda do nikako ne može dobiti priliku da svoje resurse stavi na raspolaganje, osim naravno evo ovako kroz ove procedure javnih nabavki, što mislim da nije dovoljno kao sam način, kao sama metoda, u kontekstu tog nekog cjelokupnog, dakle, bavljenja tim problemom, jer mislim da takmičenje i dobivanje tendera, recimo putem javne nabavke ili ugradnja određenih dijelova ili poboljšanje sigurnosti određenom dijelu infrastrukture u našoj zajednici ili u institucijama nije dugotrajan način za rješavanje tog problema. Dakle, mi trebamo jednu sistemsku viziju, jedan sistemski pristup ovom problemu koji je izuzetno kompleksan i koji se ne može riješiti samo putem javne nabavke, putem učešća određene firme u poboljšanju, kako se zove, tog jednog dijela infrastrukture. Dakle, te pojedinačne akcije nisu zapravo dugotrajno rješenje. Što se tiče tvog pitanja vezano za stručnu zajednicu i njenu podijeljenost, isto tako postoje eklatantni primjeri za takve slučajeve. Nažalost, kao i u svim drugim segmentima, kod nas postoji, nažalost, ta podjela na naše i njihove. Osim toga, postoji normalno i ta podjela na ljude koji pripadaju političkim platformama, koji su dijelom političkog života i imaju svoje učešće kroz stranačke pozicije ili kroz članstvo. Samim tim imaju taj povlašteni položaj i mogućnosti da određene ideje provedu u djela, za razliku od nas koji smo u ovom privatnom sektoru, koji onda ostajemo praktično prepušteni sami sebi, eventualno svojim inicijativama i svojim pokušajima zapravo da opstanemo na ovom izuzetno izazovnom tržištu i jako teško se probijamo naprijed. To nije slučaj samo u Brčkom distriktu, nego taj fenomen se zapravo susreće širom Bosne i Hercegovine, pa čak i regiona. Edine, ja sam tebe shvatio kao društvenog aktivistu svakako prije nego nekog privatnog poduzetnika. Ti si angažovan na portalu Plural već 2 godine i evo, meni lično nije jasno zašto sam gradonačelnik nije htio da uživo porazgovara s tobom, jer si sam upozoravao kroz svoje analize i kolumne na opasnosti koje ima Brčko distrikt kada je u pitanju taj digitalni svijet i ti si najavljivao i mogućnost neke cyber katastrofe,
što je zvučalo jako opasno i kao neki vid upozorenja, međutim ni to nije navelo gradonačelnika da vas pozove da uživo razgovarate. Ako se desi ta cyber katastrofa, šta će se konkretno desiti, da li su nam neki podaci ugroženi koji čuvaju naše institucije i ko će biti odgovoran ako se to sutra desi? Ja sa sigurnošću ne mogu tvrditi, ne mogu reći naravno jer mi nije poznato zbog čega gradonačelnik nije našao za shodno da odgovori na moje dopise i da me pozove na zajednički razgovor o toj temi. Međutim, šta mogu tvrditi? Dakle, da zaobilaženjem stručne zajednice, ignorisanjem tih, da tako kažem, ukazivanja na bezbjednosne propuste, na rizike koji postoje i pozive na razgovor i saradnju po toj temi, možemo doći u situaciju, naravno, da se desi upravo tako neka kataklizmična situacija koja bi mogla onda imati izuzetno tragične i jako opsežne i dugoročne posljedice za kompletno svakoga od nas, s obzirom da na činjenicu da mi u principu u svakodnevnom životu ovisimo o internetu, zavisimo o funkcionalnosti digitalnih sistema. Naš život je uslovljen, da tako kažem, funkcionalnošću sistema sa kojima rade naše institucije, sa kojima radi zdravstveni sektor, sa kojima radi kritična infrastruktura kao što je snabdijevanje vodom grada, kao što je snabdijevanje strujom, kao što je upravljanje saobraćajnom infrastrukturom i tako dalje. Dakle, u slučaju, recimo, na primjer, tako jednog upada, što je izuzetno izvjesno, ako ćemo se ravnati po svim ovim pokazateljima koje imamo, na koje mi kao stručnjaci ukazujemo, onda postoji izuzetno visok rizik od mogućnosti da jedan napad cyberski zlurad od strane nekoga ko želi nanijeti štetu ovom gradu ili konkretno njegovim građanima, može biti jako uspješan i može biti jako tragičan po sve nas. I ko je odgovoran? Pa odgovorni su oni koji izbjegavaju razgovor sa stručnom zajednicom, koji ignorišu upozorenja, koji ignorišu ukazivanje na sve propuste koji postoje, koji su očigledni, koji se zapravo iz polja vide. Pravo tome dokaz ova moja tehnički poduhvat koji je, moram naglasiti, apsolutno legalan i legitiman jer se radi o jednom procesu koji obezbjeđuje svakome onome ko zna jednostavno prepoznati te informacije, da ih detektuje, da ih prepozna, jer se radi o jednoj vrsti komunikacije van institucije, dakle prema vanjskom svijetu. Radi se o komunikaciji web brauzera sa web serverom. Znači ti sad kad uzmeš svoj telefon, kad pozoveš, kad ukucaš stranicu vlade distrikta, tvoj telefon prima određene informacije jer komunicira sa tim serverom koje ti, ako znaš, ako si upućen u tu vrstu tehnologije, možeš vrlo jednostavno i vrlo lako da pročitaš i da ih prezentuješ. Samim tim, dakle, imamo mogućnost da vidimo na kom nivou zaštite zapravo se nalazi ta tehnologija komunikacije. I ona samim tim, ako nije na zadovoljavajućem nivou, otvara, dakle, prostor za manipulaciju, za zloupotrebu, što nam onda govori, dakle, da nivo sigurnosti očigledno nije na onom nivou na kojem bi trebalo da jeste, na kojem je možda za očekivati da bude. S tim u vezi, dakle, još jednom ponavljam, dakle, svako onaj ko je odgovoran na svojoj poziciji, u svom domenu rada, će biti odgovoran ukoliko dođe do takvog jednog događaja. Ja ga naravno ne želim, ne daj Bože, ne priželjkujem, ali imam obavezu moralnu i profesionalnu i građansku da ukažem na ono što nije u redu ako vidim da je to tako. A vidio sam, primijetio sam i sa najboljom namjerom, dakle, sam išao prema institucijama i sa željom da ukažem na to.
Međutim, evo, jedna institucija je otvorila razgovore s tobom, riječ je o Skupštini Brčkog distrikta i upravo zato možda na kraju možeš pročitati manifest koji si pripremio za kraj ovog podcasta. To može biti neki vid otvaranja javne diskusije sa generalno društvenom zajednicom, prije svega IT stručnjacima, kao neka tvoja uvodna riječ, pa ćemo vidjeti dalje kakvi će biti naredni koraci i kakve će biti reakcije na sam tvoj taj manifest. Evo, možeš pročitati. Jeste, evo ja sam pripremio za ovu priliku manifest, dakle, koji bi trebao da služi kao podsjetnik na važnost pravovremenog djelovanja i on je posvećen, dakle, svim onima koji se tiče ova tema, dakle, a to smo svi mi, počevši od nas običnih građana, pa preko institucija, pa preko privrednog sektora. Dakle, svako od nas je manje više na neki način dijelom ove teme i tiče ga se. Dakle, cilj nije traženje krivca, već ukazivanje na to da ignorisanje stručnih savjeta danas stvara odgovornost za probleme koji mogu nastati sutra. Pa sam ja ovako taj manifest sročio u nekih 5 tačaka, od kojih je ovako bi prva bila, dakle, podaci građana, pod nazivom podaci građana su povjerljiva imovina. Vaši lični podaci od zdravstvenih do bankovnih moraju biti tretirani sa maksimalnom pažnjom. Institucije su samo čuvari tih podataka, a trenutni način njihovog čuvanja zahtijeva hitnu modernizaciju kako bi se izbjegli rizici. Tačka 2. Šutnja ne rješava probleme. Dok drugi rade na zaštiti, kod nas vlada tišina. Ta tišina nije znak sigurnosti, već izbjegavanja odgovornosti za trenutak kada sistem prestane raditi. Problemi se ne rješavaju tako što se o njima ne priča. Tačka 3 glasi administrativne kočnice kao prepreka. Stručna rješenja često zapnu u birokratiji. Kada sistem ne može čak ni da zaprimi prijedlog za sopstvenu sigurnost, to je jasan znak da su promjene neophodne odmah. Sistem ne smije čekati na sporiji protokol. Tačka 4 glasi struka ispred politike. Uvođenje standarda ISO, formiranje timova za hitne intervencije CERT i imenovanje odgovornih osoba DPO su stručna, a ne politička pitanja. Ove inicijative su ponuđene pro bono, jer sigurnost građana ne smije imati stranački predznak. Tačka 5 glasi odgovornost za propušteno vrijeme. Ako podaci građana budu ugroženi, razlog neće biti samo hakerski napad, već činjenica da se nije reagovalo na vrijeme. Dokumenti i upozorenja struke su predati i opečatili su ih nadležni 13. marta 2026. godine. Svako odlaganje nakon tog datuma direktno gradi osnovu za buduću odgovornost. Vrijeme je za akciju sada. Eto, to bi ukratko bio sadržaj tog mog manifesta i kao što rekoh, njime sam htio da se obratim, dakle, svim onim dijelovima društva, a to smo zapravo svi mi, u konačnici koji se tiče ova tema i koji bi zapravo trebali da porazmisli o svemu ovome što smo napisali i da razmisle o tome koliko su sami, svako u svom nekom domenu života i rada, zapravo odgovorni za ono što bi nam se moglo desiti i da na kraju ne bude po onoj staroj, dakle, traži krivca uvijek u nekome drugom, nego da krenemo svako od sebe, počevši od vlastitih primjera korištenja ili nepažnje ili nedovoljnog interesovanja za ovu temu, tako da smo praktično, ako možemo zaključno reći, svi odgovorni za našu zajedničku sigurnost. Edine, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da će se uskoro otvoriti šira javna diskusija o temi cyber sigurnosti kako bi reagovali na vrijeme i spriječili moguću katastrofu. Hvala i tebi, Ace, na prilici. Poštovani gledalci, bilo je ovo novo izdanje Plural podcasta. Vidimo se uskoro sa novim gostima. Doviđenja.